በእንግሊዘኛ ማለት ደስ እንዲል እፈልጋለሁ በልኝ እስኪ ደስ እንዲል እፈልጋለሁ። ለምሳሌ እናታችሁ ጋር ትሄዱና ማም አንቺ ደስ እንዲልሽ እፈልጋለሁ ስትሏት I want you to be happy. 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 እንድትበረታ እፈልጋለሁ ስትሉኝ I want you to be strong. I want you to be strong. I want you to be strong for Mom. I want you to be strong, Daddy. እንድትጠነቀቅ እፈልጋለሁ. I want you to be careful. I want you to be careful. Listen, I want you to be careful. I want you to be careful. ዝግጁ እንድትሆን እፈልጋለሁ. I want you to be ready. I want you to be ready. Because I want you to be ready. I want you to be ready at 8 o'clock. እውነቱን እንድታወራኝ እፈልጋለሁ. I want you to be honest. I want you to be honest. And I want you to be honest with me. I want you to be honest with yourself. ታዲያ በዚህ መሰረት ራስህ እንድትሆን ነው የምፈልገው። ራስህ እንድትሆን እፈልጋለሁ ስትሉኝ እንዴት ነው የምትሉት? ኮሜንት ላይ አሁኑን እሷን እስክትጽፏት ድረስ ደግሞ ያው እንደምታውቁት እንግሊዘኛችሁን በሳምንታት ውስጥ በ5 እጥፍ ማሳደግ ከፈለጋችሁ ከላይ ስልክ ቁጥር ይኸውና ደውላችሁ ትምህርታችሁ መጀመር ትችላላችሁ።